Yes, abakutonda Kitara TV nkwenda kubatangira nteka ndatujalike ninyo Julius Kyomuhendo musajja omuliso muhawa moli awe mpaka moti mwebale muno kutondera hali mukaliho n'abanyakuli musiza heru Saudi Arabia kata Jordani hona halo kali abanyakuli musiza hereze mu America abanyakuli Juba aroha abantu baganiza abaforonya ni mugamanti mubaho muri mu America muri Bungereza muri Germany muri nkahona kwenda kwa nimba tagira inde special ngamanti mwebale kuba muri akaire kanu anteka nzatujalike Kitara TV. And of course, in a special nyikiza ndamuki abanyakuri mu Nyamasa zembaganize za Bunyoro kagadi kibale akakumiro hoima masindi kiriandongo bulisa nywena mwebale muno kuba muroho na kakumiro ningamanti anteka nzajuliko tagiruga hoga and kwenda kuba nimba simanti when you look programs zaitu zona zororanti kitu kusaba it is one thing sharinga or liking osobole kuba gano invitinga no muntu kuba na hondera hona hali okali so that sobole kuba ni tukuraitwena in a special way nkwenda muno kubasima kibanza tukaba tukingura kitsayi kya Hams Stadium na Kivubo Stadium and of course team ya Kitara ekaba nevasinga URA in a test match kwenda kuba in a test match kwenda kuba nimbasima nywe na bagenzire Kampala ko mpirogo na bakubaire gutabe murungi ga URA ikatusinge goro 3-0 but kwenda kubasima in a special ningamant thank you so much akusigaranti mubaire with the love for team Kitara FC intekanza tujalike kiro kinu tulichunga jembe ndo eri muigombora lya Bugambe twizero mukyoka kino tunyumya nyume na bayikaza bali mukyoka kino and of course antekanza tujalike tu bantu enda kengo muntu omulingo bintu bikurubata ebintu omulingo byemereire ntuseka muntu nyumyamu na bayikaza baba omukyoka kito batubongire so kiro kino tulichunga jembe kwenda tunyumya mu nabakazi abasajja bali mukyoka kino ebintu omulingo byemereire turole kike kigenda maisho turole kike ekyangire in a special way and of course tujja ko bantu rubata na Kitara Media bakola videography na photography amikoro yao yona bakono itago mukoro ogwa ugusemeire kurungi yo kitage bisane birungi na video enungi hikira haba Kitara Media ojja kuba no kitera ya guru in the special bayikira namba isimu 0899275 ojja kuba ina aba Kitara Media and of course nayi wakwetaga sound enungi akwetaga event enungi you know sometimes mugenda mukoro bugenyi sound neba mfune jara yanosanga manya generator fuire ogenda kusanga manya kiki ebyo nabyehare no ijja Jonad events by na sound enungi ekusinga and no doubt niyo ekusinga mu Bunyoro yona and of course at the rest of the world the rest of Uganda Jonad events bayikira namba esimu 0899275 inakoba ojja kuba ina ba Jonad events bakwe sound ekusinga yukurungi and of course Jonad events was one of the service providers aba sound na Kivubo twabaye tukingura kisayi kya na Kivubo Hams Stadium kibanza kya mukaga kinekyo recently Jonad events bakabayo and bakwa sound ekusinga yo so hati leka kuigenda mbantu bajja kuba sound enfu omukoro gwa uswale omukoro gwa gusisikale so hikira aba Jonad events basole kuba ne bakwa sound enungi and of course banu baina na stages baina stage na matara boko baina oli muzini okwenda kora show okwenda kora concert odi promoter okwenda kora show ya mani hona halo kali baikire aba Jonad events bajja kuba ne bakolera omulimo ogukusinga yo yes tujja kuba bantu rubata ututi tuli muchunga jembe in the special way like just twehindure mututunga bukwenda buno kurugamba amba Kitara Media otaruga hantekanza nkoda kura mukyaho munywani wange abembaganiza nkoda kura mukyaho munywani wange Jeff Keira ankura mukizo in the special way bali munemirimo yo kwikya hengaro leka tugaruka tarugo ekatandike kamanyire notes zone kayigeze somere ebikwetagise kayije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo what up people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabe muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yaman Kitara TV kwegesa kumanyisa yono ankandikire kurungi osibirota kurungi amabaragawo Nicholas Mukwaya chunga jembo kora mulimo ntunda mata otunda amata mata bagakurubata kurungi mu chunga jembe hariho budde gali batabulungi hariho budde nga sente tezirimu gali batanga matono hati ogayanga naje ngasubura ko hariho mugaga go bayita gizibule ali ko bali useruka ngo vudde kubikajjawo ngagende kakopa ekikopo kuno mukitunda sente zinga siringi 10 Bata robu kisirimuka hansi. Waliwo gasirimuka wansi. Hati duranzo ramukiwa abanywani baba kula mutima. Isoko kula mukia
Mnyane wange bamita fundi akiki makanika w'eggali. Minzani nkura nagikanika. Era byonna kubikanika. Kubanga bakumweta makanika. Bakumweta makanika. Ati bogambe ni uhamabara gawo. Nicolas Mukwaye. Nicolas Mukwaye nkwendo ngambire. Omukazi akazaro mwana yafa. Nkwendo ngambire oha yafi. Mwana. Omukazi akazaro omwana yafa. Oha yafire muri ababiri. Omukazi obo mwana no yafire kale kanda mukiona engineer bino ebintu masire busumikino bikora bintu bino bikoze emyaka nyingi ekole emyaka nyingi tandika 2007 ninkole mirimeno baitu iwo haya bikwegeseze mirimeno yanyigiseza kabayise nyowe no yabikwegeseze wamuraga nabikora nyaraga nabikora nyoni nduraga mpora hato buya amano ga muhoyire yoma yabinkwasa ati we muzeyi alinka muzeyi gwakahumule mirimo yensi ni washikire ne garage nkagisika wagigweterwa nyagigweterwa buli kimu kyona nembuzi byona kanindora mu bugali muna abantu bakyagura amagali mati amagali gakyaro cameraman garuka no gumura kurunjana amagali abantu bakyagagura egali zo zikurubata muno kandi egali kaino mulimo era obwo kusanga omuntu aguzire motoka kyonkanagire egali ngwa kubata akenga omuntu osakwebwa hali warugire ego tosakwebwa ngwa atinguzire motoka ngwa ate gali kanginage baiga bamuno bona abaina motoka bona pikipiki bona gali bainazo bazini egali zimu omwana atandikira navuga egali dene waruga gali ni wali yege pikipiki tosakutandikira mukono guma pikipiki hata omwaitu kuno obugali buliyo buzi bukibo kusanga nokoro mulimo guno ekizibe kingusangamu abantu ola kolete gali nagamanka nikira noteka musipe ya buli kimu nakangende nkolenga ruketa kugaruka natagaruka narabiza ayo baita ate minzani enu abasubuzi bakagamba baina akantu ke batekamu etakupima kurungi tininya babutekamu obuntu obo maziba genyi nyoti mbutekamu era bumusangamu mbuyihamu mali mbuyamu barato muntu abagina aina akasente kagamba kantekeremu ka tinga tekamu tokuraba okurungi ka ate kwagoza ne gali zinkanika zinu obuntu abansangire iranga limulifuire kugama tekeme irangeri tinsaga ntekeremu abiri kandi kuntekeremu limu kanyontekeira kanati hali ego kugama ntekera kanati ka break tinsobora kugambira kintu kindi iwe engineer omukazi akazaro omwana yafa hababiri oha yafire omukazi azaire omwana yafa omukazi akazaro omwana yafa oha yafire omukazi obo mwana ndwafuire ndamuki abantu baone indamuki aho brother wange ekarakia kataba mweta tibenda samu nondi brother wange ondakora factory bamweta irumba ne bati ya majani kuno ego namuramukize ndamukiza aba advent bona bali muhoyimano mukikube bona oli mu advent ego bona mbaramukize kanda mukiho ono ato bunanka buno obusikira hamakara hamakara kano kakagura zinga kamashini kana sente zitaito mu noti zinyingi nkazinga ntwaro nkasatu watandika kapito musajja tuno yakwere sento niwe wenyine musime mugaye bibanyowe tunurala kama mugambe wempaka atenyi munyoro wenye musima atenyi webali kungulira kamashini nkora sente nkubusima muna yebale muno kuntegekera banzo muramukiyo nkumuramukya atenyi wange Benson atenyi nkusima byone biwankolira oina mukabaro tomanya nya abasajja tubetegereza baita ati mukabaro barabali yo munawe muramuki timuine wa mpaka aliyo timuine tinki nyawanga tinku okasanga galiyo nabayo ntubahamu mubahamu toina ibuba ya kyonkali naliriziramu kwija mpaka bakakugamba gali nkagwa hali tokumurumba nomuhi wakyo tinki sobora abo waki owo musajja tokumwenda kurumba okuba musajja ati kandi hati byona byaitu byona byani nagana agaba kuli nakuno naiji mpaka kandi ati bagambe etali sabuni ntera hwerera ati nkwendo ngambire wama omukazi akazaro omwana hababiro hayafira akazaro omwana yakora ati omukazi akazaro omwana yafwa oha yafira omukazi obo mwana omukazi no yafuira omukazi akazara omwana yafwa omukazi no yafuire chunga jembe obunanka bakubukura babugura hiro kandi mawe season ene tukwasire kubya kuba tukira kora season
betu sizone tukwasire kubi hati kampabuzi buno okubusubura nka popcorn buno mbwerimira nyenko bundi obundi mbwesubulira bundo bwesubulira oyina abanywani babandi bakubusakora mukiya ba sister ba hiro banya barandora yankusira nkura mukiyo sister wange Priska baitu akaswere akwa mumpi ali Dubai baitu ali Dubai pereze namba insomere namba okugenda ya tinkusora gikwereza abo wakituti akale ngambo wa kamera banzayo kamera ndora gisomere tulitu enkagigire kamera ha wakandi Priska ali Dubai bakuramukize ndamukana ni more ali Masindi na mami wange na dadi wange biyo bakuzaranga nyo banzara kikuba hano kikube musenta yenyine kwa kikube saidi za Karama Buhimba kuno kajja kuswerwa yakora business ekando kuswerwa omwanga ali Masindi hati kuno kajja akora kukunu twina musai kuno nyina wakandeta kuno nkole akakuleta kuno wajja nawe kalosi be kurungi nkuru hano abasigaza abali hano muri muta bazo bazeno mukaikuru sibiro tajja turamukiye osibeta mukaikuru kurungi amabara gangi banyeta bagamba Genorida bagamba Genorida we bale kunyirira kanta kunyirira okunyirira okurugana hafuka baitu weno okunyirira akasoke niko oiro muno arimo obukutata ire mbaito jabuyihamu we bale kusima omusajja arata ali kurungi akora kyato musaiji tiemanyire nkamuleka yo okamulika nka mwabo nka kagadi umukazi musajja wa kagadi naye oli wakagadi ndi wakagadi nyonga ijja kuno ukajja kora kuno okora mulimo saruni eiso wamani konkunyirira bakazi bakara musaruni mbane munyirira jo eiso kerero yono limanyire lyona byona penso manya byona nkubimanyira kemu kagadi bakuzara kichweka manzara side za Kyaterekera kichweka Mukondo Kyaterekera kuli masirimuka no kamini hanyanja kichweka Mukondo hati kamba buzikuno mulingo taino musaija kitali ebyo kulyo kirisaki nyamukama kanju akakujunati akanjuna abasaija kwa hati bwakuba yakujunire ekikumanyisa nti otalise ekintu hati ekintu bokijuaha okirugaho hati kakatakajuaga kulya karobu tulya nyowe kyange nkakihumuzaho okumanyisa kukakihumuza nkakihumuza kikatekana obundi enda jaro kibanje nikibanje ngama kwenda tikimbanja orundi ukafero mukama ni wamanyire okisabira busabira nyonkatekana kalinda obusinge hato musajja bwajja nagamba tugeze nkwenda tunankananke mu okorota kikurugiranye kiranganiza atinka nyonyizire twikiranize ngamba biki tomanyi umutima bwukusimba obuguragutasimire baita nto mutima niwo guragira niwe nkuguragira noguragira nogamba no mubire gwawo ni wagufuga anto gufuga iwo ta obora yenda gukufuge umanye byawe bihoye baita are bitafugika bya ogwange atokurura inkende nubweba enjane kuruma mbako boina kuliya nikyo kimuna biri mali yarobya amanti gamba nkwenda mpako omubiro okugufuga no gufuga uburamuki abantu bakagadi banywani wawe baware muno kanywana muno kunywana maba kanywana mu tandika na bakasoma ba muno chonga je kuramuki abakastoma bange bona bajja mu saruni yange bona nkubaramukya kuramuki ho dadi wange Mutebezi Kanyankole Abel kagadi abo muhoro na mama wange Millicent Hope na ba sisters bange bona na abatahi bayitwa aba mukagadi bona mbaramukize na abanywani bange na abana bange bona mbaramukize kimu wamo mukazi akazaro mwana yafa mubabiro hayafi mukazi akazaro mwana yafa mukazi akazaro mwana yafa umwana no yafiro bo omukazi tuhereze kazi naki abantu babo bora mukize tubayerekeze kazi naki akazina abunda mukizi kazi naki ko singa kwenda nkakuterere akiansinga yo kwenda kataha ke dini kazi naki kataha ke dini
katako orukiga katora akakenga Njakakenga. nyo wakazina ka nyenda Akapisimbabazi. akakugamba kunkuleba hundugire kurugaho natandikire bakagamba nanka amafuta ge mutunira munanka mutekamu amaizi haliyo agatekamo timugatekamo ga osibirota sibirokoro ono muhara wawe ego ayine myaka nkainda 18 18 ayikire nkwemu embuzi akyali muto kyasoma kandi nyonye ihikira kikoro akyasoma baitu 18 tiniyo government eragira baitu kanda kyasoma takamaze kusoma onkati kale katutese mu myaka nkaniye ajali mu myaka inga ali mu senior 3 okwenda amale senior 4 agende mu course okwenda ati tista agende akakosi ati tukubale myaka niyegiye 3 ati bwarabe ikire nembuzi ngirete embuzi nayo wewe mbuzi ya ndeteki oyina kuleta bintu bikusane zinkwanturuka anti embuzi niyo yawe yanyina omwana negoma si biki mali kandi ise mwana linka ise mwana wa hati byona bikumara bikuwa nayo kandi balabo Ruganda abandi nabo bakusaba kufuna onka Ruganda kyonkati iwe nkayo mulingo somisizo mwana ono kuba noenda nkuheki ombuikire nkanyonko nkwansomesa omwana ogo wewe kasingo mutwaro kamulolera kurungi agimukwa musowe ne komuka kumpa kasola no mukwata kurungi niko kugamba nti sakubanza nkagenda nkagaruka tukakora bukora kusakora kasola no mwenda kurungi ni muijampora ego hati banzongambire hano iyo mirimo kiyokora mibi nkora wewe nkutunda tunda buntu tufutotwo ukaitoka no tudala nkakutololo ndio naruki no budala nanka kadala ako kale buramuki aba customer bawo bakuguraho hano muno aba customer ange mwebale kuija kumpa ka sente no kumpa giraga ego akusembayo akusembayo nanyimba tangire mwebale kuija kutololaho banzongambire omukazi wa makazaro omwana yafa oha yafire mababiri omukazi ne yafuire omukazi ne yafuire kazi naka kasinga kunyumira wewe tinkamanya ono nuwe mpaka amanyira obuzina wamama mikazi naka akamunyumira nkamuterera Siriregula mami bagambire Siriregula nikaka kunyumira ka Spice Diana amabara gawo Alinda Sharon okusomera nka mami agambire okusoma Kabalega Trust ati toka tandikira kwa bakubingire fees kwa kiayiya kalera mukiyaba somesa baba Kabalega Trust abakurura Kitara TV ndamukiza abasomesa ba Kabalega Trust bona na director bona kandi abosoma n'abandi ba student bagenzi babo naba obbies naba OGs bona baramukize omukazi akazaro omwana yafa oha yafire hababiri omwana niwe yafire mami ogambe tumuhereze Siriregula arahizire na yekarakasa na gatu kubaraki owekitinisi osibirota defense amabara gawo defense odagasete oli live Kitara TV ego oha odagasete chunga jembe gambe tuleire chairman alinka chairman bagenze Kikuba district bagenzire mu meeting ate kyara kikulekeire andikire kandi ko muri kyaro kirikita tene nsonga abasigazi mirimo ke basinga kora mu kyaro kwambya kore kulima kure mirimo ze sente ntayanda kurakurana kandi obusuma mu kyaro kino naye bibamutese wakubura rabe sente ne kurakurana town baitu ate entaye yekusinga mu kyaro kino kuba kulima ne mirimo zindi baitu kusinga muno kulima nego hati iwo bwa defense maziro myaka ino myaka nibyebyo nko mulingo bikutambura ekisanje kandi kikawayo ekiyali kandi byelo sizigenda mpora bateka mu program yokoma ne twarobwire ramuki abantu baba ikazi bawe kandi ati bona kirungi baroka ni basimire kandi kuija mu kichweka no kuramuki abataka bange bona ego ngwenda kengo omukazi akazaro omwana yafa hababire oha yafire
ati mukazi wo ntaka kengera omukazi akazaro omwana yafa baitu hayafiri haraba omwana no yafiri mukazi akasigara omwana no yafiri kirongo na ise mwana akasigara bajya kuzara yo bajya kuzaro yego mugwa w'ikirisi osibiro kurongibira amabaraga Chinya Wilson twine Chinya Wilson Chinya Wilson baitu orunyoro kunu mukuru kenga kurunga muno live kurungi muno muri banyakitaro makayizire bunyoro muri banyakitaro kurungi muno ramukiyaho naye banywani bawo namukizo sete defense na Charles Ochoma nywani wange ndene nabataka bachunga jembe ati iwo ukora mulimo nyo ndima uri mulimi bikibe mushinga kulima muno bicholi bihimba machande ekiro ebichole sente zingati bisatu keri hansi muno takatembe kane kutunagiriza na hansi kiyali hansi muno ato government ekoleta government tinkumanya where are you government niyo kumanya rero murange yungizongeza bisaka bei kebicholi etutekerizo muno ngabalimi habwensonga omuntu gya kweza oyina kubanza kutuya hata mukutuya oyina koraki kufuna hati government tutekerizo ngabalimi wati wa defense mbayini mukaguza omukazi akazaro omwana yafa ohayafire hababiri yabo umwana niyo yafire omukazi yasigaraho nja kubana nteka mwendi na nazara ramukiyaho banywanu ndamukiza bataka bachunga jembe bagume bintu bijja kuterekera omukyara alinka ali muko muramukiyo ndamukiza omukyara agume achumbe nkwija baitu ko nichano takumwenda kunko kwa aliyo kandi nuwogwo aro toina yondi tokora mwemba bali busawa ndamukiya busawa muhereza akazi nakamunyimira nyine sirire jura nako gwatumuhereza okinisi osibirote kongo lunyoroti dimaire kuruni muki ndi mulugwara oli mulugwara ego bazoro rugwara ngone ramukiya abantu bawo bakuzaranka banzala arua jinja tugambe jinja bakanzala jinja ego ati ramukiya haba abajinja abomanya abanywani ba abarugwara bagenzi ba omurugwara lugwara mad pizza kazi morotete moyonze primo ro bito matsalse yazi morotete yava mbornse kalosi be kurunga ero nyo timbikengere defense timbikengere bino onziyo busawa kizibo jabikenga abakutondera amanyiro rugwara ni timbikengere kuno munye mu bikengere kale sibe kurunga kanda mukiyo abandi no muinamirira hano wenyine owa kusinga muri bano wakusinga bona babi bakazi baito kubasobola nkuba nanyondi mubi nijya kora bantiniri ramukiyo bachali bawo hati kwanza kuramukiya mukazi wange ene nyongira abasande balumu bobeling bona baramukize omukazi akazaro omwana yafa ohayafire omukazi akazaro omwana yafa ohayafire okumanyisa kiyonyeni anto omukazi akazaro omwana yafa ohayafire omukazi ni yafire kumanyisa omwana ni yafire mwana alo sibe kurungi mami dota mami webale kunyirira imuki nyamahungi ndamukizoho nyina nyowe kyakwayirane tikisukumaho kigorovya amuna isenyowe William Kugonza ali bombao amuna abasista bange na babraza bange bona amuna buruganda banyamahunge nibo bahondera abarongo mpaka ate barongo balinka abarongo baliyo wa mukazi akazaro omwana yafa ohayafire mulabo omukazi nyo yafire kazi nakakunyumira nkakuterera kwenda akazi nakona kali kedini baitu kakuruga mu Judisi babiri one matikyo omanyire obusina bwo buhura musajja wa amani muno muzei osibirota je bali kukora mirimo ki
Nyo. Ntawa NFA. Otawa NFA. Ninya bakwasise biragiro byo kukwata kusisa buhangwa kusarembaho makara. Aitu kuno buseruka kuna abantu basara mune. Ati ano tuli Mbugambe tuli kyaro kya Rwamutonga. Mu parish ya Katanga Bugambe sub county. Kuno basara mune nanka amakara. Makara nyo tukurwanisa buhangwa kurura enjura ikuburabura. Njura tekugwa so abantu tukubagamba baruge mu kibira teke obuhangwa bugarukeho kyonka abantu bakubya emiti nati tukora bedi tugenda kueleza abantu bali haine kibira kya reserve kya wamba byekyo so balenge kurora tubahire mbibo yemiti babyayiro yiwo ni zaro yanga nyanzaro wa hano ogo mutabani wangu ogo ono mutabani wawo okamwikiza agenda kuzina kandi talent omwana bakayechwaki yakwenda omuleka nagenda nakora era bane muereze enkurakurana ekyo kirungi era batali enkurakurana ekyo taro bogura ndi bagamba basajja bagenzi bantu mana okagenda mbuyayi ombuyaya busanga yoko baitu kandi arabagenzere kore kirimo amagezi aitairo mutima kali na ukoreke akweta ramukiyo abantu bumulingo mukora mu NFA ati mu NFA oiro ekitongole kino mba ntakekengere iyo murugirenka ino la Kitara TV live kire Kitara TV okay so mbaramukize abakozi abagenzi bange bona na ba members ba CFM ya Bugambe bona mbaramukize abali mu bwire buna bali mu rugendo bagenda Bushenyi Atua nabo mbaramukize bali bate kurungi naramukiya batakabona barwa mutonga LC1 amuno mutabani wange ogo kuleta bakitara TV ekyaro kinu baraba ketaro ate abakiba kita chunga jembe chunga jembe linka center chunga jembe enu aro hari kyaro kinu kyatandikira abantu bali magamu nebicholi muno nebicholi emyaka ya nsanju na munana nsanju oko ati niho bagamba umanyire kabila nyingi kabila za ibizire hano bakaruga Kongo Sudani nka niyo kabila hano kusanga hano twine nganda 5 na 9 so hano tukozesa muno Kiswahili Kiswahili na nyoni kyondo zire Kiswahili so mu kwasire mu bwangu nyagamba kambaze runyoru baitu kikira munyo tukorake Kiswahili kale so, dukaina ogwe matiki ego ate anukanu katale katale kakira kubano muno burwebagyo karwebagyo gaturamukiyo muzeyo muzeyo sibirota amabaraga Lom James okay oli muki bamururu murugwa iya shole oli mucholi ya muno kora mulimo kichunga jenga bya kulima bicholi bikine mukulima kake nalima kasholi janjaro jogo byo bikurubata kwa ekiro yibichuli sente singa naguka 600 mukaga bitano ramuki abantu bawo nkabanywani ba mulingo mukukara muno chunga jemba bakora mutima okay no problem aya Nurem mai berke gipa ni morge mati kakati kita le mori meka kakara what coming baingi mengi ama ibi yorunyoro kurukenga osibiroti kunja mabaraga pilo ya Nancy pilo ya tunda kya mtunde nyanya kabeji bihimba zine nyanya muziyanka tugiye abantu bakulima bazirima mune nyanya mcharo kuli ono ni myaka ingaho mwezi mutsanju bamatabata lubanka na Eric atu batata wa yali alimuka wakamuzera mbayinga musanju kwendo hikidazeni kanize zitini kwa tekuika dazeni tinsa kuzara kuika dazeni ina kuzara tukanye kwa ninyonyenka abandi nanti nondi na wazali dazeni hatoli na waina dazeni ina kuzara dazeni noli dazeni tube bayingi kwa ebyange bikumara omusajjara alikoro wakwikiriza kujja nokora akwikiriza boko bato supposed to hear itu abantu babiri niko tubarore kurungi banzo muramukiyo Webale ati enso kumuramukia murucholi muramukia murucholi afo walo bankera etieri ning wan kanjwe watima be geno mama raj pe ngwendo ngambire kizina kye kikunyumira nkikuterere acholi
Choli manyire pililili yoleng. Pililili yoleng la geng mope. Yoleng. Wara kara kara. Odongo remyo. Pililili yoleng la geng mope ya. Yoleng wano kara kara. Pililili yoleng. Alawa yawa yo. Yoleng wano wara wara. Pililili yoleng la geng mope ya. Yoleng wano kara kara. Pililili yoleng. Alawa yawa yo. Yoleng wano wara wara. Pililili yoleng la geng mope ya. Yoleng wano kara kara. Pililili yoleng. Alawa yawa yo. Yoleng wano wara wara. Ariya mo nigiria lubaye koya. Adwara mo nigidwara lubaye koya. Mutero long mwana nigitwea lubaye koya. Muwili wa bili nigitwea lubaye koya. Kaan lubaye kwara beitema. Kaan ole kwara beitema. Kaan lubaye kwara beitema. Kaan ole kwara beitema. Kuparanya kwe nigidwara pin lubaye koya. Igape kuma nigidwara pin lubaye koya. Kuwilu matjay niginera lubaye koya. Kutiero kwe niginera lubaye koya. Kaan lubaye kwara beitema. Kaan ole kwara beitema. Pililili yoleng la geng mope ya. Yoleng wano kara kara. Pililili yoleng alawa yawa yo. Yoleng wano wara wara. Pililili yoleng la geng mope ya. Yoleng wano kara kara. Pililili yoleng alawa yawa yo. Yoleng wano wara wara. Pililili yoleng la geng mope ya. Yoleng wano kara kara. Pililili yoleng alawa yawa yo. Yoleng wano wara wara. Lubaraka yawa yo ngara lo. Yes, mabale muna baikaini mutonda kuruga tukatandikire genteka ndazujalika Kitara TV and of course ngwenda kuba ninge malizaka yire kanuke nyini Julius Shomuhendo ni nyabaire muhereza wa unyu empako yange ba moti mebale muno hona hari mukabaire mutonera babaire musiza heri Saudi Arabia katanka hona all you need to do is subscribing channel yaitu orataka subscribing aga Facebook obe not following na liking page yaitu Kitara TV so buzwa no kutondera hona hamikutu yona Twitter Instagram Kitara TV so rokubana you know no keeping up night and na personal handle zange ka Julius Shomuhendo so kumfollowinga Facebook Twitter subscribinga channel yange ya YouTube and of course no followinga na TikTok Julius Shomuhendo so kuba vibe tugiro basahamu in special tubaide chunga jembe tulenga kujumya nyumyaho na baikaza bali mu kichwa kino kinsemeze muno because isangire hari mu tribe nyingi kabila nyingi muno alimo abaruru alimo abarugwara alimo abacholi alimo abanyoro nabo barumu muno mu kichwa kino so I think that is the way to go bunyoro tutangira abantu tribe nkazi no kusaga ziri mu kichwa kino niba ko existinga that is the biggest thing ekintu ekirunye muno kurant bali in harmony and of course amini yukushinga kora muno bagambira kusinga kulima bakusinga bakulima and nabasigazi omunimo gukushinga kubwataiza sentence imbi guli goba boda ugo gwa boda gukahamba hone bichoka byona and of course chunga jeme ndo basire no muzini ematic tumaliriza senta ya ngigondeze muno tumaliza naira mukiwa abantu bawo nyowe nkuramukia ba DJ bona mtown oimana muno ona then nkuramukia abafani bange mwebale kikwasaganya then nabazini bagenzi bange abali bakotokoto nka badiko bo shali nightwave turasabaga collaboration shali mutukwate ogabana mukusaba korabo ati tunura ali mu kamera dikonja mugamba omusabire korabo ego tunura mu kamera umugadiko nkusaba korabo diko nkusaba korabo ka korabo diko nkusaba ka korabo njamugamba yes meno diko mbuziro baitu ati izagiro nuchala komatira vundo baitu mwereze akakorabo tugenda kuba tubalize tekaliza in the special we bale munabikaini mutondera kubajukiza kusubscribinga channel yaitu YouTube and no kulikinga Facebook channel yaitu Facebook page yaitu Kitara TV leka tuichacha no muteka nzindi Kitara TV mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.